Wrong. Angangsing manung kana aku mengamani maktab tamdaba. Kasi maktab tamdara na. Maktab tamdaba sing manung dagi asi kung biya asi kung malo. Mike Pierce. Ubaidah bin Haris. Wrong. Atau magana aku mengamani. Maktab tamba nupasa sing manung dagi kana aku mengamani. Asi kung malo. Zubair bin Awam. Correct answer. Makin heran mo. Next team number E. Hadaki question jadi kara pakalai. Allah ki thozali mamai pakka damai. Ayuge nung siba Rasul sallallahu alaihi wasallam lak tringai di mamanda niyo basingna karam bapot sak sinbu makoi mapuni haina latlam bage ayuge nung siba Rasul sallallahu alaihi wasallam na lak tringai di mamanda niyo basingna karam bapot sak sinbu makoi mapuni haina latlam bage Multiplication po. Wrong. May pak at medyo si Paya na may pak di. Nubi masasang ni manung dengan aku mengambil gitu. Ay ko yung si Rasul sallallahu alaihi wasallam na lakrinay yung mana niyo ibusik na karang maposak singbu mapuni hay na latam bagi. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dunia de lakrinay ki mamanga thawai panda ko posak sulit magkoy ka jiwa shina. Mapuni hai na lalam ni samna hai bada murti papa lapar bunda ba. Correct answer. Asin may kisalo. Anjumbi. Direct question team number F. Kauma haibati karino. Kauma haibati karino. Ruku lagi awal laga cuma dia pada kamu aku. Correct answer. Ruko to awal laga chunna lepagu kauma kawi. Aikoy Nabi sallallahu alaihi wasallam pamatamda dunia dagi khongsan ki bage. Aikoy Nabi sallallahu alaihi wasallam karam pamatamda dunia dagi khongsan ki bage. Tara coba jahi hijri gece. Tara coba jahi da. Wrong answer. Pass lay draminay dumay dorage. बहुत क्लास के लिए तो मथा के दान आगे से आना रोगी रबुल अव्वल दिन ट्राइंग होई हिजरी की त्रामत होई सूब चाहिए गजवाए खंदक कदाई बुको बगे गजवाए खंदक कदाई बुको बगे Islam ni kuai dia anak suami kita lah kita jadi kita.
Rong, nupi maca singi mano di kana hayu kam mani. Gazwa e khandak kadai ko bage ya bise. Aso ko te nupi maca. Maktab tamda bro, maktab tamda wo de. Masuk pada saya dah kau kita dah tu hendak pulang. Kare kan sa mami ni sila. Mami kaya lo. तस्लीमा Team number A. Ya Allah, aina nahangon dagi. Kan rofan gadaba mahai zari. Masih karab doa ke artano doa du solagatallo. Tambah dua. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Angang si mamu di jangan ada lupa. Kare kan sir team number A. Denmark. Mahai tambagi doa ni Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a ya Allah aina nahangon dagi kan rofan gadaba mahai duni zari. Second round isle third round si team number G lagi होगी G किसी का मगर वकल लोग आए थे उधर फंसे Sir, kung lagay, lang alay. हमें तो घूम बजाता ना फिर लोग बजाता रहा ये कौन दिन कर से तय दिख रहा है तय का घूमना है वो तब जाते हैं हजरत जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाय बस सहाबी से करामो हजरत जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाय बस सहाबी से करानो Audience tôi đang chẳng ăn một sinh mình luôn cả đang không nghe không béo rồi không rẻ siang ăn saya lo sama nang itay na sih Hazrat Ali radhiyallahu taala anhu ni mana lupa. cukup aja mami ngelu ming hayo Oh ya. well Hazrat Ali radhiyallahu taala anhu gimana mau bagi mami ni dari kosan tim number 8 Sahaba singna Habsada jat ki hijrat aduda kanana makoi gi lucingba koi ki bage Sahaba singna Habsada jat ki hijrat aduda makoi gi lucingba kanana koi ki bage Hazrat Isman Ghani radhiyallahu anhu. Wrong answer. Right question team number 8. sikat ito rin mo नमाज़ जलसा सजाने की मरक तफम जलसा दो अगर तो उसी करीनो वाजिब नहीं नमाज़ सजाने की मरक
Jingem na paglam ba wajib na ba kana ko mana atu paglam ba suman ba paglam ba suman ba kulam to ramala chat kibdo wajib ada hoy adu na marum borega sajda sahwa to wajib hoy gane ba sajda sahwa so to hodar di namaso hoy ro si masla si hoy check ke da masla ten mark team number 8 10 mark sahu na de sahwa ga ba koi manipur da sajda sahwa ga se sahu sajda sahu na ne sajda sahu ga de sajda sahwa ga ne to sajda sahwa ke 8 se karino sajda sahwa ga ke 8 karino नमाज का कोई कबड्डी सहता है पूरा कबड्डी नमाज की तो aduna maslane ba adu sahwa sige 8 karino Achumba wrong answer napa maja sing manum dagi napa sing manum dagi ahan sing manum dagi so haira pe ai sahwa gi 8 sahwa gi 8 se karino Any question team number 6 Sahwa ke arti kau bahai nama nunda kau di bekan dan saya sahwa tahu terus kau bagi saya tahu benar. Team number 6 इतिहास की ख्वाइदगी है ना बरकत लेबो नमित अदु करम नमित होई की बगे इतिहास की होई ना ख्वाइदगी है ना बरकत लेके वो से करम नमित होई की बगे करेक्ट आंसर टिक नंबर सी 10 मार्क ख्वाइदगी है ना बरकत लेबा इतिहास की होई ना ख्वाइदगी है ना बरकत लेबो बच्चे इको के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की नमित होई की ए मुफस्सिर कुरान है लगा करम बस सहाबी को खम न बगे Hazrat Abbas Hazrat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mufassir Quran ayat hai मसाक सो मम्मी माने तो मम्मी तो उठो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु को मुफस्सिर कुरान है रखने टीम नंबर दी 10 मार्क हजरत उस्मान बिन मज़ऊन रदियल्लाहु ताला अन्हु करम्बा कब्रिस्तान दा फुंकी बगे हजरत उस्मान बिन मज़ऊन रदियल्लाहु ताला अन्हु करम्बा कब्रिस्तान दा फुंकी बगे Jannatul Baqi करेक्ट आंसर टीम नंबर ई 10 मार्क Team number 8 question pun nata sego mim sakin gi matunda ba lag labadi mim sakin adu kari kawi mim sakin gi matunda ba lag labadi mim sakin adu kari kawi Ifai Sabwe correct answer team number 10 mark mim sakin gi matunda ba lag labadi Ifai Sabwe hoy gani round 6 loi sin ke
Score की फिल्म चलता है Hey, हाँ number A की 30 marks, team number B 15 marks, team number C 20 marks, team number D 20 marks, team number E 10 marks, team number F 25 marks, team number G 10 marks, team number H aku jahit dua rồi. Hujik lagi score di film masih mantungin na team number A na first tare. Aduga team number F na second tare. Aduga team number C aduga D ga team ani sini orang kato apa team hoga kibaya re. Ani sini ki third hata ne. Team number hujik ki team number A ga team number F ka do. Makoi ki team yang tiada tu somda announcing buat tam dasar itu. Makoi yo announcing lagi kalau si direct question ki wala second manga kontam kare. अदुगा पास लेगने नेगेटिव मार्क्स लेगने लान न कुमंग बता रगदे मार्क कने अदुगा खंगदे कुमो खंगदे कुमोरन हाउ नम का पास लेगने सेकंड मंगा डायरेक्ट क्वेश्चन की अदुगा पास किना सेकंड अहु टीम नंबर सी लगे उसे team number C second manga kata ni ko o bukti bagi matam Hazrat Aisyah radhiyallahu anha kanagi baca nutino Hadirat Aisyah radhiyallahu anha Hadirat Abu Bakar radhiyallahu anhu. correct answer team number C 10 marks